mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twamaze kwerekeza mikoro za Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru agezweho kandi amakuru y'isi avuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara igomeje akubica bigacika gati igisirikare cya Vetura n'ingabo za FARDC. Reka mbaze ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana. Tugomeje akubana mu makuru n'ibiganiro tukugezaho ukuruye umuyoboro mugari kugezaho amakuru agezweho y'intambara igomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyaruguru. Nabyo bituzanye nazo ngingo turi buze kubakiraho, dore ko turi buze guhera kuri bino bifaru bya FARDC byamaze gushyirwa mu maboko y'ingabo ze mu Venezuela. Turabigarukaho ku buryo bukomeye cyane, tunabisesengura turebe bino bitwaro bya FARDC byafashwe bite, byanyuze mu zenzira kugira ngo byisange mu maboko y'ingabo ze mu Venezuela. Turabisesengura turakubwira ko umuturage amaze guhaka yabo k'amafaranga igisirikare cya Venezuela abasaba kujya kugura intwaro kugira ngo bagomeze guhangana na kino gisirikare cya FARDC ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nabyo turabyinjiramo turebe nyamukuru wa bino bitwaye, nako tukubwira ko abasirikare b'abarundi bongeye guserera bo ubwabo baje kongera gusubirana ndetse n'amasasu yaje kumvikana mu kigo cya gisirikare cyoherezwamo abarundi ibimbonera kure. Turabyinjiramo tubisesengure n'ubundi ku buryo bukomeye turebe se abafiki nyirizina. Ariko nibanze ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twinjirane nyamukuru kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru agezweho kandi amakuru aba ayizo arimo avuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twanzika kuri no nkuru ya mbere irimo itugeraho ni mu bice bya Bwito nyuma y'imirwano ikomeye. Igisirikare cya FARDC cyaje kwisanga mu maboko y'ingabo za M23. Si igisirikare gusa nagara abasirikare gusa bahisanze, kuko n'ibifaru bigera kuri bitatu byaje kwisanga biri mu maboko y'ingabo za M23 nyuma y'uko n'ubundi bateze ambushi bakaza kuyihushwa, baje kurasana ku buryo budasanzwe ndetse biza gutuma kino gisirikare cya M23 kitagisigana ibifaru bigera kuri bitatu. Ni ibifaru bitatu rero birasakure cyane ku buryo bukomeye ko byari bipakiye birimo bizamuka bizanwa muri bino bice nyine kureba ko byagomeza kubona ingabo za M23, gusa byaje kwisanga n'ubundi M23 yamaze kubifatira. Gusa ikintu nyamukuru cyatekero gisirikare cya FARDC gutakaza bino bisasu no kubera abyatewe no kuyoba abayobye nyuma yuko inzira batazimenyere muri bino bice bijya imaze imisi y'ukontorwa n'ingabo za M23. Abasirikare baje kuzamuka baturutse mu bice bigiye bitandukanye byakurikiye, dore ko abari batwaye bino imodoka, amakuru atugera avuga ko abari batwaye bino imodoka ariko byari biturutse Kinshasa, kandi abasirikare batari barigeze bagira na rimwe muri bino bice rero baje kuyoba n'ubaza kwisanga bageze mu bwami bw'ingabo ze mu biza gutuma bose bahita bamanika amaboko ndetse n'ibifaru byabo biza gufatirwa. Ntago wavuga ngo ni ubugambanyi, kuko amakuru atugera avuga ko bano basirikare bari batwaye bino imodoka bigera kuri bitatu, ndetse na benshi muri bano basirikare bose bari baturutse Kinshasa mu minsi mike yishize. Rero baza kwisanga bamaze kugwa muri ikano gace k'ingabo za M23, bamaze kugera mu bwami ndetse baza guhita bemera amanika ko nta kintu na kimwe bari gukora. N'ibifaru rero bikomeje kugenda muri bitangwa ku ruhande rumwe rwa FARDC. Ingabo za M23 zirimo ziravuga ko bino bifaru nazo ziraza kubyifasha, ko niba imodoka biremereye by'intambara ku rwego ruhambaye cyaje kwisanga amaboko y'ingabo za M23. Kuri uko kubifata nta mirwano igeze siba, kandi nubwo arambusha ahubwo byatewe nuko bayobye baje kuyoba n'undi baza kwisanga bageze mu bwami bw'ingabo za M23. Baza guhita babifata baravuga ati bino bifaru byose turabifashe kandi tugiye kubikoresha icyo bikwiye gukora kugira ngo n'ubundi tugomeze kubirwanisha. Ati igisirikare cya FARDC cyakoze kuyoba kugira ngo kitugezeho bino bitwaro mu maboko ya M23 byamaze kugeramo, ndetse n'abasirikare bitwaye bose bamaze gufatwa amateka. Urumva ko ni ikintu gikomeye cyane zino ngabo za M23 cyakoze kuba cyaje gutombora bino bifaru bikaza kubagera mu maboko. N'undi gisirikare cya FARDC gifite ibifaru byinshi cyane, kandi ntabwo birangiye, ndetse nabwo M23 ihagaritse kuzajya ibifata n'ubundi, kuko urumva ko abaturage bavuze ko bano basirikare ba FARDC aho bayoboye babonye batambuka bakibaza niba abatazi ko ano ari amatware y'igisirikare cya M23 abaza kugomeza bagera imbere, kuko abaturage n'ubundi batajya imbizi na kino gisirikare cya FARDC nyuma yo kubona batambutse babihoreye barabareka ngo bakomeze bagera imbere baze kwisanga nyine mu matware ndetse no mu butaka ariho bamaze kwishinga ku buryo butandukanye. Aho bose baje gusanga bamaze kugotwa, ndetse harimo havugwa ko bagomba guhagarika niyo magambo babwirwaga basaba ko bahagarara ndetse bakanava muri sino modoka bari batwaye, nabo baje kubyohereza ko babonaga bamaze kugera mu matware y'igisirikare cya M23 ku buryo bukomeye cyane. Reka inkuru TV, reka inkuru tuyisoreza no mutorekeze kuri ino nkuru yindi ivuga ko
Umuturage yamaze gutanga akayabo k'amafaranga ku ruhande rw'ingabo za M23. Ni umuturage yatunguranye ku buryo bukomeye ubwo yerekezaga Bunagana ahakorerwa ibikorwa bitandukanye, bakibaza byinshi kuri we. Gusa nyuma yo kuganira n'abasirikare bakuru ba M23 babwiye ikibazanye, bamubaza niba azanwe no kujya mu gisirikare kuko babona ameze nk'ukuze cyangwa ari ikindi nyamukuru kimusanye. Yaje kuvuga ko aje gutanga ubufasha bw'akayabo k'amafaranga yahaye kino gisirikare cya M23, abasaba kugura intwaro ngo bakomeze guhangana n'igisirikare cya FARDC ku buryo bukomeye cyane. N'akayabo k'amafaranga kabarirwa muri miliyoni zigera kuri 6 zikorwa muri cya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yose yabasabye ko baguramo intwaro kugira ngo bakomeze guhangana kino gisirikare cya M23 gikomeje kugenda akica abaturage mu bice bigiye bitandukanye. N'inkuru yakwirakwiriye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'ibinyamakuru byandika hose bavuga bati umuturage akoza agashya, ni wagaragaye ku mwanya wa mbere mu kwanga urunuka ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yatangarije ibinyamakuru impamvu nyamukuru uyu muturage yatanze kano kayabo k'amafaranga. Yavuze ko akomeje kurambirwa imidugwano igomeje kubera muri bino bice bigiye bitandukanye, ngo by'umwihariko afitiye mu abana be batajya ku ishuri nk'uko bikwiye bitewe n'intambara igomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi yasobanuye ko intambara igomeje gushorwa n'igisirikare cya FARDC, niyo mpamvu yafashe iya mbere yo gutanga kano kayabo k'amafaranga kugira ngo intambara ihagarare ndetse abana be bagomeze kwiga, dore ko avuze ko imyaka ibaye 2 muri bino bice beramo intambara kandi igomeje gushorwa ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yavuze ko atiyumvisha n'ubundi ukuntu uyu mugabo Tshisekedi Tshilombo akiyobora kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yagomezaga amuvuga akanibaza n'abagiye bayobora kino gihugu harimo ba Patrick Lumumba ndetse n'abandi bagiye bayobora kino gihugu bagiye batandukanye bakoze ibikorwa bigiye bitandukanye. Akavuga ko ukurikije abagabo ibikorwa bagiye bakora ukagerekaho n'iby'uyu mugabo, usanga uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari muri Mayinazi Kongo icyo yashyize imbere n'ubwicanyi ndetse no kurwanya ingabo za M23, kandi ngo zaramufashije kugera ku butegetsi. Gusa byose yahise abyigarika ndetse ahita anagarika kino gisirikare, avuga ko nta n'ahantu bakora ndetse nta n'imikoranire kuko ngo yasanze ari Abanyarwanda nk'uko byagiye bisobanurwa na General Sultani Makenga uyobora zino ngabo. Yavuze ko n'undi bakoranaga. Uyu mugabo rero utageze uvugwa amazina ye ndetse atigeze anashaka amazina yamenyekana, umugabo n'undi usanzwe ufite akayabo k'amafaranga muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, dore ko ayavunguyeho bisa naho ari agatonyanga yavomye mu nyanja kugira ngo afashe kino gisirikare. Yanavuze ko azakomeza n'undi gutanga ubundi bufasha kuko ngo arabona ko abana be bagomeje kugenda bababara ku buryo bukomeye cyane. Yavuze ko kandi impamvu nyamukuru yatanze n'amafaranga atari uko atarashoboye kuba yafata abana be ngo abajyane mu bindi bice kujya kwigayo, ahubwo ngo icyo ashyize imbere ari uko ubutaka bw'abasekuruza butagomba gufatirwa n'undi mwanzi uwo ari we wese, ahubwo ngo agomba gufatanya n'M23 bakarwanya ubutaka bw'abasekuruza kugeza ku mwuka wa nyuma. Ibi bikorwa byose rero bigomeje gukorwa n'abaturage biragenda bishimangira ko ingabo za M23 zikunzwe muri Kivu y'Amajyaruguru ku rwego ruhambaye. Baravuga ko zikunzwe ku rwego rutigeze runabaho, kuko kuba umuturage yakwikora akayabo k'amafaranga na gutya akayatanga mu gisirikare ari urwego ruhari, ndetse M23 byanigaragaje ibyishimo byinshi. Banavuze ko bashimiye ku buryo bwimaze uyu muturage, ndetse banavuze ko bagomba gukoresha n'amafaranga yabahaye icyo bashaka ko akora. Ibi byose biragaragaza ko ingabo za M23 n'ubundi muri bino bice abaturage baziyumvamo, ndetse niyo mpamvu usanga umubare mwinshi w'urubyiruko rwaramaze kwinjira mu gisirikare cya M23 kugira ngo bagende kureba ko bafatanya na kino gisirikare kurwanya umwanzi ushaka kwigariza ubutaka bw'abasekuruza. Bavuze ko batazigira bavaho uko byagenda kose. Reka iyi nkuru turekerane ku inkuru y'uyu mugabo yatanze akayabo k'amafaranga tuyerekerane, ahubwo twerekeze ku ino nkuru ivuga ko abasirikare b'Abarundi bongeye gusubiranamo batari kumvikana ku buryo bukomeye nyuma y'uko abasirikare bamwe bashatse kwiyomora ngo basange ingabo za M23 abaje kurasana. N'amakuru yagiye amenyekana ko abasirikare b'u Burundi mu kigo cya gisirikare barizwamo habamo n'imbonerakure bose bamwe muri bo batangiye gushwana ku buryo bukomeye nyuma y'uko hamenyekanye amakuru ko harimo bamwe bagiye gutwara intwaro ndetse bagahita binjira mu gisirikare cya M23 abaje kuvumburwa ndetse baza no kurasana. Biratinda byaje gutuma bagera kuri 5 bahita bahasiga ubuzima bitewe n'uko kino gisirikare cy'u Burundi cyamaze gucika intege. Ku ruhande rumwe bamwe bati ntago turi guhembwa ndetse n'igihugu cyacu kiratwibagiza rero kugira ngo dufatirwe ku mirongo y'urugamba
rugamba twahitamo tugasanga umwanzi hakiri kare ahubwo twajya kumufasha n'ubundi ko nta kintu tukiramira, nta mushahara tubona, ntaki, ubuzima bwacu buri mu kangaratete. Gusa ku ruhande rwa bamwe nabo bati ntabwo twabakundira ko mwinjiramo kuko ntabwo biri mu masezerano twasinye tujya kwinjira mu gisirikare ko tuzakorera umwanzi. Byatumye rero barasana ku buryo buteye ubwoba ndetse byanatumye koloneli wabo ahita hasiga ubuzima. Ibi byose rero biragenda bigaragaza ko igisirikare cya M23 cyaje gutuma ibisirikare bigiye bitandukanye bikora ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bisubiranamo kandi bikanavugishwa amangambure, kuko abaturage bavuga ko abasirikare ba M23 babayeho neza ndetse nabo ubwabo barabyemeza. Gusa bitandukanye n'abasirikare ba FARDC bo babayeho ku buryo bukomeye cyane kandi ku buryo bunateye ubwoba, ndetse n'abarundi nabo nuko nguko imishahara yabo ngo baheruka mu kwezi kwa kabiri. Reka n'ubundi gushimira amakuru yacu yagezweho tuyasoreze hano, gusaba n'ubundi gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru agezweho kandi amakuru yizewe avugwa mu karere, tukita cyane ku ntambara iri kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 na FARDC bigomeje kwambikana.